natazalove natazatia latifasipode atsarovagna raha maro ira zegny e. Aty amin'ny Soatel 67 hectares en boulevard de l'Europe Antananarivo no andraisantsika ny FIA eto amin'ny Point Carré. Isaoran'ireo mpanohana fandarantsika anisan'izany Tsingy Rouge Madagascar izay mampisanjy antsika amin'ny akantony nositsika. Ravitsara France ahitantsika ireo huile de massage mifangaro amin'ireo huile essentielles avy eto Madagascar ary eo koa ireo article made in Mada. Aza adintsika koa ny mampiasa application Sen Bazar mba ahafahan'ireo izay any ivelany mividy entana aty Madagascar ho an'ny fianakaviantsika. Ary arohatra amin'ny farany fandarantsika amin'ny connexion internet haut débit miaraka amin'ny Hotzone Madagascar. Steve, réalisateur, Emma, directrice de production de Tom Point Carré, Yann Kochaina, assistante de direction, Jean-Luc Tunga, animateur. Mais la petite question, vous avez fait comme les Point Carré, nous avons fait un azioti, nous avons fait dia tenga vainzei. Ela tsy nahitatsika izy dia ny eto Point Carré no ahitatsika izy voalohany amin'ity taogno ity toy izy koa ataontsika hoe tagnatiny 4 ans ifangala 5 ans tsy nahitatsika any FIA. Izy no vognitsika ny amin'ny fotoagna zao ity. FIA, miarabanao tonga sao eto Point Carré. Miaraba Jean-Luc dia miaraba ny mpiasa rehetra dia miaraba ny mpakafisy mpanaraka ny Point Carré jiaby. Atsika zegny ny mizaza izy ity mety mangala ono hoe FIA raiky azao moa FIA raiky natazalova dia eto mazay tegna hoe agnamezako anao tsigny en voalohany eto FIA nataonao igny hira igny dia amin'ny farany karaha mamono tegna zegny FIA dia bako marigny tsy hita FIA agnamezako anao tsigny satria zay ngoma tsisy zay FIA zay fa mba ahaizantsika bebe kokoa zao moa FIA zegny eto amin'ny voalohany za somary angataka tsy hoe tsika hira mafy be fa juste le refrain natazalova mba tiako mba ataonao kely FIA. Ia, tsy magnino fa ataoko fitiavana amin'ny mpankafy. Natazalove natazatia latifasipode zatira sadia fa za amizao fa hipody amizay fa hipody amizay fa hipody amin'ny la musique FIA tay ianao ela jiaby zay mama tagnatin'izay presque 5 ans zay comme araka fitenenana hoe ny fiainana misy du haut et de bas dia maro ny raha nandalo tao fa misy koa ny moment hoe zaza raha hagnano business eky hiasa eky tsakaraka vola eky fa zanaka efa misy fa be la musique fa ho atao juste hoe ino ambiance fanalana azy fa tsy andeha tena hiditra amin'ny sehatra commercial sy matianina. Ia zay zegny nisy moment za fa nagnano raha karaha zegny fa tatoato amizay karaha tsy mety le tromban'ny la musique agnaty tegnao igny le esprit de la musique dia tsy maintsy magnano zare aloha tsika amizay. Agnisan'ny ahitagnanao voalohany izy ity ny amin'ny vendredi 13 décembre ho avy izy io ty alohantsika koragna raha fa mba tiako mba lazainao aminay hoe aiza zay toerana anaovagna io hetsika io FIA amin'ny le club Sahameva Ambohimangakely misy lalana zay raha midina amin'ny fidinana be avy any Ambohimahitsy iny dia miakatra tonga dia à droite iny lalana izy tsara be le place misy piscine pool party zay mihitsy le anniversaire misy feu d'artifice maventy be koa aminy sady koragniko atsika baka io mihitsy ny antso zay fisianitsika zay fa izy koa makasika ny FIA izy moa zegny hoe la reine du zouk zegny ny agnisan'ny ahaizana zay FIA izay satria agnisan'ny ny amin'ity taogno ty koa mankalaza ny faharoapolo taogno 20 ans de scène zay FIA izay agnisan'ny atsarovako FIA satria za tamin'izay mbola tagny tamin'izay fotoagna zay tagny amin'ny anosy Belleville tamin'izay fotoagna zay no agnisan'ny hoe nagnamezagna ny trophée an'izay hoe manao la reine du zouk sy begena zay tamin'izay fotoagna zay za koa tsy diso tamin'ny 2016 2015 2016 le nanomezagna le reine du zouk dia 2015 ny boagny natazalova ok ny fampafantara mikasiky FIA fo narindra miaro vola fialofa zay ny agnarana fe fa ila tonga agnarana atao hoe FIA
le fialofa satria le tamin'ny taloha an-tegna tany ampianarana nitsony namana foana fia dia farany hoe andeha ataoko fia rehefa za andeha namorona tarika amin'izay ataoko fia fa somary siko stelany kely ny fanoratagna izy raha zay efa nomboka tamin'ny 99 efa niditra tamin'ny resaka lamoziky dia nomboka 2007 teo niboaka ny style zoky maro samihafa izay izy volanao zay hoe natazolove agnisa ataontsika hoe succès national dia to amintsika jusqu'à tagny ivelany tagny za matoko jusqu'à ny anty mbola igny agnisa lamozika aizan'olo fiahy mba tantara aminay hoe ny ataontsika hoe io fa hoe fia amin'ny ila jiaby zay ny nataonao araiky mafagna hoe nagnapetraka fia zay nanakory zay toeragnanao tamin'izay fotoagna zay fia fandraisanao igny za ndraiky tsy miova za karaha zafo ndraiky tokotokikinakay araka amin'olo jiaby zafo fiafo fa tsy dia hitako hoe nagnino fa raha tsapako fotsiny hoe ino raha tena farany nanamarika za tanatin'ny lamozika ny effort de musique naka jiaby donc mérité zany za satria za koa mahita hoe tsy hoe za migeste anakarakory fa misy dikany za matoa tsy manitsika linina ny sila par exemple tsy manitsika linina wawa par exemple satria vocalinakay timbrenakay fa anatin'ny zoky foeky za andeha anitsika sila tsy possible karaha zegny le vocalinay tsy mitovy le tromba minday zahay amin'ny lamoziky samihafa donc rary ny mérité za le nagnamiazany zare za le reine de zouk Madagasikara vakiko mihitsy ty raha navy volagninao aty bokoa mba tiako azavenao an'olo jiaby zay ny mizahantsika satria mitandregny anao mitantara fiaignananao tsy tia de mivelagna zay atao koa misy fiantraikany amin'ity raha navy nosatinao ity miambigna anao zao ineky zay vakiko aminao mihitsy oui, anao tamin'izay fotoagna zay je suis une des imbéciles et j'ai réussi. Il faut être soi-même et garder la tête en place. Il ne faut imiter personne, ne pas se laisser influencer et rester soi-même. Mais écouter les critiques des fans pour s'améliorer et évoluer. T'as dit non, Zaya? Ni fait une Zaya, ni t'es non baram zay kolanga zay fia. Leti kombarawe, misi wabulan vazawe. L'espoir fait vivre les imbéciles. Dernier espoir égale à la foi, finuna. Anao zegny raha mbola iaina ambony tany eto koa tsisy finuna dia efa sitrany maty mitovy amin'olona maty anao fa anao koa mbola misy foana finuna koa mbola misy foana dernier espoir igny tsy maintsy tanteraka regny boost anao manome moraly anao manome force anao andeha hiavancer karaha zegny dia izy igny tsy azonao amin'olo ambadika agny zegny tsy anaranao hoe ranona lasa nagnano karaha ty dia andeha anao anaraka an'igny tsy possible satria olotsika tsirairay jiaby samby manana ligne de vie antsika sy chemin de vie antsika. Ah ouais? Fia manambady? Oui, amizao za manambady za zao ty. Dommage. Ah, ça fait oui, félicitations. Ouais. Zegny manambady zegny misy officiel, misy raha fa zay officialisation bientôt zany inshallah mangataka amin'Janahary. Ya, fa zay zegny en couple zegny mety mavolagna izy. Tazão mba ravoravo izy koa olo zegny agny fia mba lelajoby. Non, za zany mizaha leclaire anao zany fotsifotsy no toko mba lelajoby zegny na tsy zafa toko mba olo joby. Fotsy sa mety olo zegny agny fia. Ah, za boka fa hainao ndraiky fananaka jiaby fa may hoe mikarakôry izy ty tsy miala amin'ny lelajoby. Za tena karaha zegny. Tsy maintsy ho avy za amin'ny 13 io. Izy nasoranazy fo. Eto zao resaka fia eto araka mifantatra dia fia dia avy agny Farafangana, ny agny sud-est. Nefa ndraiky rehefa miresaka tsy haiko asa hoe za magnanteny avaratra na magnanteny avaratra fa nefa karaha teny imaginga fahafa zay. Mba tantara aminay hoe fia zany teraka taiza tombotaiza dia ino mahatonga anao hoe fangaro be zay fomba izy koa anao fa mizaka izy koa anao fa miteny. Za ndraiky zegny teninay avy Farafangana haiko tsara rehefa zay samizay dia mikorana teny Farafangana fa baban'ny zanako manajeranaka taloha igny zegny baka Majenga dia olo mpiara-miasa aminaka jiaby ndraiky la mozika olo baka avaratra zegny amizay le mahatonga an'le parolinakay mifangaro na anatin'ny hira za magnano teny Majenga satria koa igny le mampatsirotsiron'le hira kokoa. Ah ouais. Par rapport le vocal ni aminay agny. Ah ouais. Ya, déjà koa tombo Marovoitany misy moment nipetraka tamin'ny tantiniko cousine amin'ny papako tamin'ny farifaritry Marovoitany dia lasa fazatra korana bokany
dia lasa mandeha ho azy amizay. ia Tsovignao antsika izy koa tsika jeu tsika vao mizaha fia hoe io fia mipody akory afatsika manaka izy ny amin'ny réseaux sociaux dia misy ny page Facebook Gas Fia zay no afatsika miaraka aminazy dia sandra zany za page Facebook nao ta dia nahita olo magnano challenge maro samihafa magnano TikTok le ira hoe anjara 100%. Ino ma zo fia? Ira vaovao sa ira vaovao le izy igny zegny fia zegny fa hoe hiala am'le ira hoe fisaragna amizay ndraiky le hoe tsy hipody namono tegna fa zao ty zegny fa hoe ressuscité zany mitsangana tamin'ny maty nipody velogno karaha zegny dia le nampipody azy nisy raha atao dia zay le mampa 100% izy zegny zegny tanatin'ny moment nisy fotoana hoe célibataire tsy nisy olo niaraka taminakay dia zao amizay nisy olo namelogno zay nanavitra za tagnatin'ny raha io dia mitovy zegny le feeling anay ndraiky le vision anay anatin'ny la musique izy niverina amizay ndona alefantsika anatin'ny la musique dia le izy koa fa anjara zegny le nenay roy dia zay mahatonga an'le hira igny à partir d'aujourd'hui zany fia mihirahira positive foana amizay ndraiky miboosta an'le fitiavagna fa efa tsy agnatry le fisaragna zegny na zany gaga tamin'ny fotoagna niantso ana manager dia za sira hoe mety anajoby mihitsy izy fa hoe za mahita fa hoe mipody izy dia maro ny projet maro samihafa dia dika zay hoe mety mibiagna miboaka clip anjara 100%. Avant anniversaire zany iboaka anjara io normalement anniversaire que 9 décembre fa nono izy tombé lundi dia tiako zegny fanina jiaby sy olo jiaby avy anatin'le fety dia nifidy ny célébrena anazy hoe le 13 ka weekend. D'accord. Dia ny magnaraka zegny koa maro jidijidiniany koa ne ny magnaraka zay koa tsy hoe zany za Facebook nao edy fa za mahita fia misy fotoagna magnano fagnamezagna mizara zavatra ho an'ny mpiarabelogno ino koa mikasika ny fia? Fia efa karaha zegny maro donc musicien olo tsotra mahay za rangy tamin'ny taloha mahafantatra karakory midoky tantrano fia misy moment zay mividy 2 sacs de riz 2 jours fa lany satria olo jiaby antragnonay ao tonga jiaby zay olo jiaby fa karaha zay zegny fombanay manampy olo na za zegny fa karaha zegny tiako hoe ary za koa olo spirituel io anao magnamia le raha amianao igny iny foana koa mipody aminao 2 fois triplement na quadruplement aminao dia anao koa te ho faly doublement mo misy bonheur dia faly olo mandeha raha reny dia lasa misy fifaliana misy bonheur foana na misy olo midérange na misy olo mamorika io tsy misy zanahary manampy foana anao miaro anao tsy mahavoanao rehefa magnano raha tsara amin'olo anao dia zegny zegny za mifidy hoe ama spirituel ana misy moment nouvelle lune pleine lune tsara kokoa zegny magnano raha manjary anatin'ny moment igny satria mibiagna lagnitry mibiagna tanany zanahary manamia fahasoavana anatin'igny dia anao zegny sady ataony zanahary kanony zanahary manampy mibiagna miaraka aminazy dia izy koa nefa manome koa aminao koa anatin'iny moment igny karaha zegny afitrafitra kely ny projet ny amin'ny taogno avy satria décembre tsika zao fa ho avy farantaogno manakory amizay ny fia mipody retour dia manakory ny projet mety ho avy amin'ny resaka zavakanto amin'ny resaka zavakanto anenjika album le maximum possible dia miara-miasa amizare any Afrique ny amin'ny la musique dia miezaka ametraka surtout Cameroun miezaka ametraka ny muzika gasy any Cameroun ary misy projet an'izay fa alolo mbola tsy tenitenenina be fa amitsika ety grave tsofo rehefa izy iboaka dia antsika fanana joanlika hoe igny le raha parce que aminao marigny zay amizay podianatsika faramparany mahakasika ny programmetsika ny amin'ny vendredi 13 décembre ho avy izy io ty zay izy koa somary azavaigny be be kokoa ino mahatonga izy volanao zao hoe anniversaire amin'io amizay fotoagna izay fa ho an'ny fia manokagna dia magnamariky ino io hoe hiaraka ho an'olo jiaby hiaraka amin'ny fany hiaraka amin'ny namagna mpankafy momba an'izay fia vendredi 13 décembre gambany antsika anareo tokony magnontany fa amin'olo jiaby maro hoe vendredi 13 zegny tsy fanaovanaovana raha fa misy dikany hoe izarako ny mamy hanapoapoako feu d'artifice agnatin'le jour io jour io zany hitanao misy dikany matoa gasy mivolagna agnatin'ny mamy ny misy ny anatin'ny mangidy no misy ny mamy dia ny lumière koa
ambadika an'le ny sombre na ténèbre agny no mampanjelatra ny lumière dia en tant que anao lumière dia anatin'igny zegny ary ny fitambaran'ny fanina rehetrarehetra retour zegny raha maventy lumière ny dikan'izegny ka na ino le zavatra ndesy tsy maintsy ao anatin'io vendredi 13 io no mitondra misy raha manjary be agnatin'io zegny le ataon'olo hoe raha anao zegny anatin'ny zone de confort tsisy raha ho azonao fa idiranao foeky agnatin'le raha fa anatin'io no misy an'le trésor ia ny karaha zegny ny mialohan'ny farany izy volanao ty hoe fiainana misy ambony misy ambany fa ho an'ny fia manokana ino ataontsika hoe ny teny filamitra na koa ataontsika hoe teny andesinao miatrika fiainana isan'andro isan'andro izy koa mamety bazarenao ho an'olo zegny any mizahantsika fia raha tokony nenakazy rehefa za vao mibiagna masoko ambony fandriagna dia raha teneniko sy raha tsarovako voalohany zanahary dia haiko zanahary zany tsy ary-montsony zanahary mitsika aminaka satria mitsika amin'olo jiaby mitsika miandra jiaby dia za koa mitsika aminany dia fantatro fa peu importe dia rehefa za mantsapa fa za nitsika tamin-janahary la fin de ma journée dia lasa tsika foana igny na igny raha bataille na igny raha andaloko dia zegny mampitako amintsika jiaby hoe ianary fa hoe mitsika na igny raha hoe enao metrehitra igny fa igny fasady foana reny fa ambadika nireny tsisy olombelo maty zany eo fa tsy maintsy hoe ambadika ny fasady igny misy raha grandiose fô sady par rapport le avintesana sy le grand comment gravité n'le raha iadivanao batainao ambadika an'iny misy raha manjary zegny wow mila managna finoagna mila managna patience marigny zay mankasitrika anao fia la reine du zouk ny vahiny teto amin'ny point carré magnategna zay fa izy koa miboaka ny clip vaovao dia azo koa zegny atao amin'ny point carré ka mba niavitra anao ho an'olo zegny any mizahantsika indrindra ho an'ny mpankafia zegny any hoe nilozanao fa anao volanao eo ty fampody ka mba niavitra anao ho an'olo jiaby zegny any mizahantsika fia ia toujours fia fonty mety hoe vatana anakany tsy haiko na niasa naventiventy misy olo mivolagna hoe lasa niena misy olo miteny hoe anao ty naventy fa le raha hitako ndraiky niazy niagnana atao niazy fa le esprit-naka fiafo hira manjary marobe ho avy amintsika jiaby ary ny hiran'ny fia raha za mihira dia tanteraka jiaby koa antsika mankafirany fia le anjara ty zao rehefa misy olo tianao anjara dia hirahirao anjara ty fa tanteraka ny anao roa karaha zegny mbola ho avy koa ny hirany hoe vola dia ho avy amintsika koa vola zegny mankafy zay fa fia ty forane de zouk agnamiany raha tsara jiaby antsika jiaby izanatsika fia isolana koa ho antsika jiaby zegny niaraka taminay teto amin'ny point carré zay dia mirarisoa anao zay fia dia tsara koa am'le lahy joby agny azafady amin'ny manageranao agny dia vendredi 13 zay ho avy andiza izy am'izay fotoagna izay dia mirarisoa antsika jiaby zegny niza zay ho any magnaraka antsika miaraka neto amin'ny point carré sabi ao mera antsika jiaby Je préférais te quitter, changer, avancer, marcher bien sur mon chemin. Zouker, danser, faire ma vie bon de mon côté. Yeah. Maintenant je l'ai trouvé, toi tu pouvais pas supporter. Ah, tu venais me supplier, laisse-moi m'en aller. Combien moi j'ai voulu m'accrocher. Je préférais te quitter. Yeah. Not as I love it.
je dois m'en aller. Oh, je dois te quitter. Je dois te quitter. Chercher ma vie de mon côté. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en aille. À quel point je t'aime. À quel point je t'aime. Maintenant c'est changé. J'ai loué tout d'honneur. Il le méritait. Il le méritait, bébé. 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 Il le méritait. More than gas, 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 gas.